Skrenula bih vam pažnju na registratora, za koji verujem da vam je na raspolaganju. Dokument 7415 po spisku 65. Predsjedavajući sudija gospođa. Budite upozni pa se približite mikrofonu jer prevađici imaju poteškoće da vas čuju. Tužilac Pirsej, da li prepoznajete dokument koji nosi broj 7415 po spisku 65. What do you recognize it to be? Kakav je to dokument? Pa radi se... Dakle, radi se o mome izveštaju. Ako se ne varam, ako vidim dobro brojeve. So it's in your binder and it's... Naći ćete taj dokument u svom registratoru i to pod brojem 7415. Aha, yes, I got it. Da, pronašla sam dokument. Radi se dakle o izvještaju koji sam ja pripremila.